Dobar dan. Htio bih vam prikazati naš novi proizvod. Radi se o plastičnoj satnoj osnovi. Do sad smo imali plastičnu osnovu od polistirena, takozvanu PS, a tu imamo plastičnu satnu osnovu od prehrambenog materijala. Znači materijal je sličan kao onaj koji koristimo za dječje bočice. Kako ćemo znati razliku? Znači moramo napraviti test. Inače koristimo u pčelarstvu, na taj način da premažemo sa voskom i nakon toga stavljamo u košnicu gdje pčela prihvaća kao svaku normalnu satnu osnovu. Evo, znači prvi test koji možemo napraviti to je da uzmemo komadić ove žute plastične satne osnove, uzmemo upaljač, zapalimo i evo, sad ćete vidjeti. Znači, ova koja nije od prehrambene plastike vrlo brzo počne goriti i ima vrlo jak miris. Sad uzmemo ovu crnu, to jest satnu osnovu koja je od prehrambene plastike, napravimo istu stvar. Evo vidite, vrlo je teško ju zapaliti i kad ju zapalimo vrlo brzo prestaje goriti i nema tako jak miris, to jest nema skoro nikakav miris. Ova crna plastična satna osnova trpi čak temperaturu veću od 100 stupnjeva, znači ako ju stavljamo u parni topionik, vosak će skliznuti sa nje, a ostaće nam ponovo satna osnova koju možemo dalje koristiti. Prednost je ta da ne trebamo davati naš vosak na preradu, nemamo nikakvih gubitaka, a ujedno uvijek radimo sa našim voskom. Znači uštedili smo i na vosku i na preradi i na kraju taj sami vosak možemo prodati dalje u kozmetičke svrhe ili ga koristiti za ponovo navoštavanje drugih ovakvih satnih osnova i proširiti naša društva, zajednice ili šta god. Hvala vam na pažnji.